And the second one goes to the Society. Ulang mengenai hausan arja pendapat. And the founder of All Women Organization, 1920 leadership. Founder of All Women Organization, 1986. and the next award goes to Bapak Shri J.G. Ranyal. Next, Shri Morningstar Mosor. and the next
oi badu kejadian menderan khotnya pangkiri rasa satu mengai kusagaton na jauh majarna sai Maka kalau baca beliau wajib bilang kok tanya yang baca beliau bahas kok tanya muskum. Hendai kita dapat jom kali tiga betul kakal shot kakal kiek kita makan. Tinggi jiwa lu bakal baca beliau. Baca beliau kok bahas kok nutrien ini orang bakrian pernah buat marang. Tiba ada lagi tinggi cara beliau bilang halak jom kakal shot. Halak jom kakil. Halak jom terus tu. Dia kanun baca beliau. Kabaran kakil, kabaran kakal shot. Kata kali baca beliau kakil. Sen bangkal shot kakal shot kakil. Kata kali baca beliau. Dia kuat berong kali kuat. Andai tak ingin kita mencoba all ngam organisasi. Ngim jiwa maupun berperiam dia kakal shot, berperiam dia baca beliau. Maupun mencari kali terlambat kamar dunia. Hendai yang mereka coba bilang kau. Kabagi sim yang tak kecil klik berpendek yang harus tu berperiam yang kecil beliau jauh. Ini benar kecil yang kecil klik. Berpetiup susu yang ni kecil beliau jauh. Dia berpetiup yang kecil beliau. Abang Inon kam nong yang kecilnya Thailand, kecilnya Teli, kecilnya suku cuma. Apa kong sana? Gigan dostur, gigan kerti dostur, pendek beliau, pendek hakasuk padu mata, gigan. Jadi tu bang, niat laten dan ada pihi bang, dan ada pihi. Aku akan tampil jadi dua gitu, cuma telenga. Ikan mau ini. Ye bertaruh ni jom bertaruh ni orang kanu kanu jom am jom itu orang muda ngaso secara air jingga roh ia kini kilo yang jom bagi lapor hak ini kesan bagi lapor hak ini berkom bagi organize yang ini function dari program kebangsaan asing juga punya apa kilungan yang ini kilungan Kilum lang ikipai pa so ne ko dong ka han kum ne ko ba ko manda niyo ko ne ko manda kasi hane ya kini dilong yang kibala ya sakmat chuni kibala dan meeting start ka jing shampang kibala ya ka sem sakmat chuni pagidon ko hane kini kikun samla kibadang persyang banwa kasi kila kirenti bakirian ala dijong di kala ala dijong jang kibala kikun samla kibala biar kita kam kopiah kibala tray indai kalau angku samla kibala tei ya kalau bayi joki te kumne kumpani kecina kan kam siapa berkam kam tinggi kam yo kumpani kecina Perkali kalau bersuh kena kami kita kecina bersuh kalau makan cuma bersuh mensimpan nomor kanu baca kanu lari kanu society larangi hapannya sakman larangi hapan ko sakman ni dei bandon ke history ya kabelon ya kabalale bagi bantit ko ya kabamentan bagi bandon akhong ya kabasakna de hanne onia ko menta umne niyo ko ibu ini ke duranga ki experience ki kalau kum ki men para joni ki ba long ta ki long ya ki ba mai hang ya ki ba long ta ki joni na ki ko ko musha ki la long ki pa ki joni niyo ka so ini dia kejutan di joki niyo Islam yang experience di joki pada bagi Islam yang experience di joki niyo akan mundur yang presence di joki pamanda pada nanti presence di joki pada kumno de bagi nak sakma kum kerja kerja nak kita kedau berubah ini nongilang dari kita kau berkat di jubran ini kiri berlomba kanu kerja kerja Nimla arsunau bagi sumber tanya kepala sang, nimla arsunan ditanya kepala hendai nitip ya kepala
ngitip ke kabenor, orang ke kabenor, ngitip ke kabenor, isai ke kabenor, nanta ketiga lawe. Jika jingo yang saksi ketika di nong yang jom ke ero. Kemudian lagi bagi nama menjauh penelitian kunci program nanta. Kalau dalam organisasi selesai kawin ke school, hangti aku nong pulang. Bang harus kita ke school kadang yang baru senang kan guys pak Prabhupyo kajian rilang ka dalam organisasi, bang kaki SU ini pun kilala banpe yang kita Nepali nakari nam baru kawin. Umdal su bata Nepali bino ini Nepali su hari dengan dari nakadau jo kejin presidente jo ka dalam organisasi, bang kaki SU hari berpor. Kau setiap kaki nice pak kendai popular ka dalam organisasi. Kalau pensangi yang ka army operation, haji tipon lawan ki army, ban operate ke haju ki jongi baru kuwe. Man kasni ngapuli ko kubor, ban habang ngapuli ko kubor, ngayam pang habang ngayon yan yung jike jogi paipa habang kapor. Henry Isamla nung kita mencoba dalam organisasi, kita ni syahmat, kita lepas yang MP, lalu lepas yang serta chief minister baki wei bat lala ban pensangi. Ausnya maraja Henry kalau dalam organisasi lagi yang kami menjaga hangni hanong style satu bajar square foot. Hadu utaru kali menjaga ngipala ban penonton kerajaan hadu utaru. Ausnya arajasan kau dalam organisasi dapat jadi yang mereka ban kalau JSP lala ban penjajah yang jadi menteri jom NDC hati tipu Kibrio jogi tipu lasyak punya umsyak tanggung sim yang ada jogi ban Kibrio jogi ngin yo isu syai digan halu NDC bagi beri kejogi lasyak sempat lasyak tip lasyak bom dari NDC hati tipu. Kat lai snem go bapi ong kadai te kala dai syak jing du go bakrau hagini kat lai snem menta te penban hadin ba ngila berkat janai berkat sani bhaba ban pensngap ya gane gaseng kalong gaban yap kade gaseng ga bapi ya ga bha ya ga met ya ka yap ya ka im jongi jai menru lengam te nak ta ga dau daga jia don lang baro daga jia kut jimut lang baro tinggal arai bah, jadi ban pedim, jadi ban continue, lagi jing syakri jongi, ya ka dong ya thai. Ya kan mau kita kipor kiba nidang klan ba kene kaseng elo mo ngidon gitu ke jing ya tadi ngidon gitu kaba apa jia hangno apa yurung ya tiplang ya kendulang dan rai nakadau kumno kita ni kita tarai ba minta la khalai snem lasu ngabjar kita kini kuapan penki imbiang ya kene keseng kiladon ni kibau mut pan seng da kue pat kiseng ru andrai kidon kibala seng ru andrai ka kasukut tentang kene ka elo baro kia laptang ya ka elo hi bahkan ki imbiang nak ta gadau mila perkat biang ban penimbiang ya kene ka elo katkum ka moto hi jong kaseng te kalong cultural educational and social ban penne pensa ke culture kiba umon barimu ule te minta don ki culture kibala jan duru hakane ka jinglong kristan jongi yong ba ka culture barim kam long suban yun rai rembakane ka seng te ngibudwan ndai suban mane ban leniam rai ban kenmau ya ki culture jong kibarim kumbangila tumuhi ba kaladon ka sekolah bala dep seng daka
ELO nang ta ban pejlang ya kidon gibun kisnong kiba dang dunara ki school kiba wat hadu mentar kedang don kisnong kibum don school ro kum kita kajing thui joka seng ban ya pejlang ya kita baro ka khubor ka ban ai na beta ki samla joga dong joga thain ga long ba menta ka government kam la shu ban khre ki kam ban ya wei buwei ka dei ka por ba in yeng hal ki jat te ka jing thmu joga seng ga long ba punyerang ba kumno ban yalam ban singkam singjam kumno ban penkladur ya karep karyang ya katri ya kata baro jonga dong jonga thain ya dakata ke jingthmu ni mentang in persang ban le bahakat bala daga group bangiyo ban pendep ya kene commission joka olengam organization kariti ke dustur kadai katenrai kino ki briu ki badon ya ka history ki badon ya ka khandawaship ki badon ya ka culture ki badon ya ka tin ban kren kita kedai ki judgment riu ki ba im kita kidai kiba longkendrat halaga jong gadong halaga jong thai tena kata gadau kumka olengam organization ni da stress batne pensa ya ka riti ka dustur pateng la pateng kata kadai ji ku jimut jungi kane kadai ki wei ka ba nga kumu president jong ka olengam organization nga challenge da ka proof bada ka history ba kilengam dalele kimla ban kela megam gun kadai ga wena ga jai garo ka jingtho jong Dr. Milton sangma ha usnem ka khandai spa phaphui ba tho shapang ki khat arjai ki jai bdiu garo ba kamba megam kadai ga wena ga jai bdiu garo te kini ki megam nimla banlen kidon katto ka ne ki ba kala langam te ngi pidek sewa ya kata te penban daga jing kala langam jongki jungkini ki jai megam na perlok garo umla ban pen kela megam pade kilengam kidai ki khun khadu jong kari khasi kisa hi ke traditional la jong jai beri khasi pateng la pateng bat umla ban kam manoro namar bengi don ya ka history ni don ya ka proof ni don ya ka jingtho ki jingtar ka babiang bat ke jingkam jong ki sha Delhi sha wei ki high level ba kaput sodong jong ga garolan kadai banlong na ruiang kadai banlong na warilang kata ka jingkren kalong ka babak lasibun namar ba yimla ban pediang ya kata bat lanu ujaj benriu langam umla ban kala megam watla ki megam ki kala langam maganat kata kadai ka kubor ka banga kwa banai